BDU taktička košulja Battle Dress Uniform Pentagon. Otkopčavanje se vrši pomoću dugmića i ovde još na vrhu gore duž vrata uz kragnu imamo i ključak traku. U unutrašnjosti vidite deklaraciju, veličinu, originalnost. Košulja je izrađena od mešavine pamuka i polijestera. Tkanje je ripstop, što znači da je košulja izuzetno rigidna na kidanje i na mehanička oštećenja. S prednje strane razlikujemo trake za ime i prezime, prednji džepovi, deo je na čičak, deo je, da kažemo, na dugme. Što se rukava tiče, u laktenom delu su ojačani sa dodatnim ojačanjima. Rukavi mogu da se podešavaju pomoću dugmića. Na ramenima se nalaze epolete, kragna je klasična vojna muška kragna koja daje jednu čistotu i ozbiljnost samom materijalu. Desni rukav takođe ima ojačanje na podlaktici i podesiv je sa donje strane pomoću dugmića. Sa zadnje strane razlikujemo dugmiće koji vam omogućavaju da suzite košulju u slučaju da imate potrebu za tako nečem. Pentagon BDU košulja je lagana za održavanje i za nošenje.